Alam mo na rin mga rikulay, mga pagariya. Yung gaya malaom pong mga Muslim na tiyari maiyan so kinipang raw no parinta si ko kalilintad. Nakitari matanuanan kati umabubaya sa kalilintad so riduay na ayap na idi mabubaya sa kalilintad so mga Muslimi aya antapiran na so kalilintad. Siya kini Shaykh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Natigyan man na iya tajuzul hudnatu ma'al a'da'i mutlaqa wa muakkata idha ra'a waliyul amri al-maslahata fi dhalik. Mapapakaid na tigyan so kapakatitindugo kalilintad ko kisasarungataan ko riduay. Sada sangkot. Udi nami pupuak to, igira manutwa ayak kay layaw no ulwan ng mga Muslim na gyutoy kamagpian. Sabab patigyan sangkot wa kaya giraw wallah wa in janahu lissalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Amay karumamig sirang ko kalilintad na pakaramig kaun mambu na ayad na sariging ka na swalla. Sama niya mga rikulay na pada mga kabibina-bina sa kubuntal o kapagintaw mga Muslim sa dunia. Nagyong kutwa panarimaw sabad ayabuwa kapakatindigu agama Islam sa tarutot ng gulalan sa gumaan, di ng gulalan sa pedang. Piyaka kampatiran so maanaw jihad sa puun maaloy na ayabu maanan yan nakatido. Mambumiya siya yan na miyaroran sa no, mga Christian o di na mga suranga sa agama so pamikiran. Sa giyong kaya Islam na agamay niya tangarasi. Agamay niya ayabu kapketanto niyan na katido. Wa kathirun min al-jahalati yadhunnu annahu kana yumsiku as-sayfa 'ala al-minbar isharatan ila anna ad-din inma qama bis-sayf wa hadha jahlun qabihun min wajhayn. Adna tigiran manutwa kadaklan ada mga sabutian. Ayan yan nun katatangkapah, ayat tangkap yan nun na mata na Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tutuk kanan yan na ibubusu yan kumimber masjid yan igira di mangutbah na supdang yan sama kang guguna na uwat tigiran manuto sa mata na swagamana ayabuwa kapakatindigyan ng gulalan sa guman. Gaya tigman yaki ini Ibnul Qayyim hada jahlun qabihun min wajhain na ribat taya panarima sabab sang kaya dua timan arison. Paganayon ahaduhuma anna al-mahfuz annahu sallallahu alaihi wasallam tawakka ala al-asa wa ala al-qaws. Paganayon na ayat itu masih siap akatatanudan na mata na Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tutuk kenanian na sutungkat yan uli na diitukan saga sa apa na. Ikadua atigyan manay anna ad-din innama qama bil wahyi at-thani anna ad-din innama qama bil wahyi. Ikadua na mata na swagama na ayaminitin digyan na titu na suwahi sa Quran. Apiyak karegu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma as-sayfu falimahki ahli ad-dalalati wasyirk. Nasuk manatiyan so pedang na ayabu kapkausaranan na so katipu dah kapuna sa ko mga taridedeg agu sa mga tawa mga pananakot. Na ayat itu nagyaya na aya makakekapar saya dirundi makang kiri-kiri na sudah tu. Sangkutwa kaya giraw Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu junnah yuqatalu min wara'i. So uluan nas kanya ni mababaluya panempang penggelebekan suka tidawa
siku talikudan o uluan. Mana niyan na siku kuman udi na suguan ang kutwauluan. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن. So Madinah Rasulullah, dia Madinatul Munawwarah. Agina ni paganay amakaburan taurun so titu buntal wagama Islam. Agina sudar pa aron di ima ron pumut basu nabi ko kapemakaryagan yan ko mga du wagama. Namata na yakya pakatindigyan ayakya pakadegyan na sabab ko Quran. Kanaba ayam ini tindigyan na guyakyal kairun na sabab si ikugumaan. So Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na ditigyan ng kanan panarima o di na dawa agiyang kaya Islam na ayabuwa kapakatindigyan na pedang na ayat itu na da'awa na no mga Christian. Inna kathiran min ahli al-kitab yaz'umu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ummatahu innama aqamu dinahum bis-sayfi la bil-huda wal-ilmi wal-ayat. Mata na tigyan na sukadak lang ko mga ahlul kitab na ayap panarima yan na mata na su Muhammad aguso pagtaon yan na ayakap pakatindigayran kuwagamayran na diing gulalan sa gumaan kapangarasi. Kenapa diinggulalan sa Quran aku ilmu aku sumang ayat. Kana hadha mimma yuqarriru dhannuhum al-kadhib. Nah, gina na tigi Ibn Taymiyyah na padanan siku aranganiran akabuku. Wa kana hadha min a'dami ma yahtajuna bihi 'inda anfusihim ala fasadil Islam. Mia beluyana na gina ni mala akapupas sudaniran siku panarima iran samataan aswagama Islam na titwa binasa agama. Giyad ni panarima iran ni manto sa dunia. Miyan tarima o mga madakla pagtaw si sa dunia. Wa annahu laysa dinu rasulin min indillah. Mata na tira na giya na kanabay ni agama asugu apun si ikwallah. Wa innama huwa dinu malikin aqamahu bis sayf. Giyan na agamay niya datu ay pangarasin niya na ayakap pakatindigan niya nun na sabab na. Tigman ni Ibn Taymiyyah. Innahu minal ma'lumi anna as-sayfa la siyama sayfa al-muslimina wa ahli al-kitab huwa tabi'un lil-ilmi wal-hujjah. Mata na ya titu din atatarima na katawan. Mataan asugumaan bulabaw sugumaan ng mga Muslim. Agus mga ahlul kitab na muuno tanang ko ilmo agus sumarayag akarina. Bal wasayful musyrikina huwa tabi'un li araihim wa i'tiqadihim. Kenapa nakasupan-supan ang mga musyrik na ayat itu na muunot ko pamikiran nila na gusupan na rimairan. Wasayfu min jinsil amal wal amalu abadan tabi'un lil ilmi wal ra'yi. Suat tigyan so gumaan na padanan sa gelbak na sugelbak na dayon sa dayon na si imakaw unot ko ilmo aguso pamikiran. Manan yan naging kaiya gumaan na ayakaw usaraya na pangungurianan yan so ilmo. Aging kutwa mapya ap kepayag ap pakapuong kukurik ilmo na gito'y tuntuno gumaan. Nagyong kutwa kapagalang no pengalang, nagyuto'y pagusaran sa gumaan. Giyang kaya agama, na si imyak karayag ko, kaya pakisabutiro no Nabi sallallahu alayhi wasallam, na gusto kaya ikna, udi na kaya sanangiron si kupagtaw. Kaya rimairan suagama, na mingkulalan suagama, minipuro sukatir wallah miyatarima sundu wagama. Al-jihadu min a'zami usulid din wa huwa bay'atun madiyah fi a'naqil mu'minin. So ahlus sunnah wal jamaah natigyan manutuwa su jihad na pedanan sa titud na mala kung mga pakasalang kaiyagama.
Gaya na kapasada na ya, miyang gulaw la din kumino na, misasang gulay kulig o mga mu'min. Eman na yan na paliwat ko mga mu'min. Ugid, na kanabaya na jihad na bamaw oro sa katidawa. So katidawa na sa gintas bednanan ko mga gintasan na madakla di king gulalanan si ku jihad. Syekh ini Ibn Taymiyah rahimahullah natigyan na su jihad naggelbakanan ang dudun sumberang-berang amadakal penggelbakan. Auman isa na mipapaturay ron adin masasangan yan. Manaw to? Na kanabaya buwa manaw jihad na bakat tidaw. Wal jihadu jinsun tahtahu anwa' mutaaddida. La budda an yajiba 'ala al-mu'mini naw'un min anwa'i. Wa ma'na al-jihad sumpatang kutwa panarimaw ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma'na al-jihadi yashmalu istifragha kulli wus'in wa badla kulli juhdin fi nusrati ad-din bil hujjati wal bayan وبالسيف والسنان وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. Etigian na mapipikir sang kaya jihad na mararang kumian sulangwa na panabuntaman kapasang palangalanganan so kapasang o manusia aguso panabuntaman yan sa kapaka deeg o agama bil hujjati wal bayani wa bis sayfi was sinan. Gulalan sa kapakareaga ko mangandaw wagama nagunggulalan sa gumaan. Wa afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Na aya makalalabiya kan jihad na so kapakauntula o di na katiru untul si kudatu asalimbut. So mga ulama, natigiran man ay, وهدف الجهاد العام هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Aya mapipikir ku jihad, aya singayo ku jihad alangkap. Nasukat turo kang guna na upagtaw. Gusto kadairan ku jiran di katuripan ku isikiran na uripan ila ibadati rabbil ibad. Sa maka tugalin siran ku katuripan si iku Allah akadnan umanguripan. ويدخل تبعا رد اعتداء المعتدين وإزالة الفتنة عن المدعوين وحماية وتقوية دولة المسلمين. Na makasusulid sanso kapag na kuridu ay adi mga landida. Aguso kailang o di na kada o ringasa kada o kapringasa ako mga tao panunumpangan o da'wa aguso di ang galabak ko da'wa. Nagumakabagr so kapag do mga Muslim. Na upo na yabaga kano mga Muslim. Na gyut to din kaya binasayran agu gyut to din kaya padal mirang ko kalugi atan tuwa marayag. Wa tarkul jihadi huwal halakat wal khusranul mubin. Sa manut mga rikulay. Na miyakap man ang kaiya mga katiru ang kaya mga ulama sa giyang kaya jihad na kanabaki mau urip sa baya buwa maanan yan na katidawa sa ginta sumbadin so katidawa na kanunian ka tantua miyaka kampat ko panarima unong sabain siya kini Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman al-Sayh natigan na annal jihad bil hujjati wal bayan muqaddamun 'ala al-jihad bis-sayfi was-sinan. Mata-mata na tigin asu jihad penggulalan sa kapakisabuti ku untol, kapakisabuti ku agama na miuna udi na mauunanan adisu kang gulalan ugumaan. Siya kini Dr. Suhaili natigian man niya minal ma'lumi anna intishar al-islam kana bil iqna' wal burhan wa bil hujjati wal bayan.
Mata-mataan at tiyan na sa katawan amatat tarima. Amataan aso. Kaya pa kade mga gamay Islam. Kana bil ikna'i wal burhan. Na minggulalanan sa kiyasan ng ikupagtaw. Agu kaya pa kailayran sa maryaga karina. Wabil hujjati wal bayan. Na minggulalan sa kaya pa makarayag undo wagama. La bil kahri wal ikrahi wal ijbar. Kana tigyan ba minggulalan sa baas, agu ka panagel, agu ka pangarasi. Falam yuthbit fi tarikhil islami anna ahadan minan nasi akraha ahadan ala dinil islam. Wa innama kana an-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bihurriyati wa qana'ah wa tawa'iyyati wa ikhtiyar. Did na tigiyan makadib sa ikututulu agama Islam. So isa at tao na aya kaya pa kapag-Islam yan, o di na kaya pa kapag-Islaman yang kwisa, kaya tarimaan yang kuwagama, na baminggulalan sa kapangarasi, o di na kapanagil. Wa innama kana an-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja bihurriyati wa qana'ah. Mata-mata na tiyan, ayam yang gulaw lang na sumanga tao, na pesulid sirang kuwagama wallah, sisagirumpong sa maradikasiran, agukyasan ng siran, watawa'iyati wa ikhtiyar, na guminggulalan sa miyatrang siran, agumiyapiliiran na kapya wagama Islam. Wa Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma muqaddimani fi anwa'il jihadi غير قتال البدن. Tiga kini Dr. Hamd Ibrahim Al-Uthman. So Abu Bakr wa Umar nasira na duway panempang mauuna sangkanan abuntala kan jihad lagi danan. Kanaba kan jihad pantag sa katidawa. Kan jihad kapakit tadmi sa ikwagama. Nah, sumana rin so Abu Bakr wa Umar na ginan idaaw na anya na mapuruy daradat ko mga Muslim. Kuren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.